Kasangay ta asawag. Kat sigurado nga agor-urayan kanya. Maragsakan lakid dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsing kan kwentas. Da nagpalangan diti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka diti masapol yung kanyak. Sugat ko. Sino tinanggandak itibiyag ko? Sino? Agparbang ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asino man ang nakabasol kanyag. Awan asik iti uray asino man ang nakabasol kanyag. Agpaggadlakid di tibiyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas ngagpaay kadagiti saan analinteg apanggep. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsa. Gapu iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas, magustuhan ni Don Juan ti happy house ni Astor. Agraman ti aglawlaw ti nakaipatakderan na. Naliwliwa daytoy bayat ti kadane ditoy. Ken nangibati ka ni Astor iti banag apagkwartaan da. Nagtuloy met ti sa napagkinaawatan da ang kwan ken dinggas. Gaputa nagturay kani ang kwan ti apal. Apalan na ni dinggas, gaputa iso ti makannawan ti amo da. Ket dakdakkel ti sweldo na. Napan ni ang kwan iti kusina nga ayan ni Dagimay, ket impeksa na ti pungtot na kani dinggas. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti basol. Kwento lata. Ni. Apay, ang kwan. Ima ka dito yung kitchen nga agungungat. Masurunak kinidinggas. Apay manan aya. Dinadail nag-atalaga kini amo. Anya? Addan tulataal daw na. Paltugak timugi na. Ay sus. Ala ka ang kwan. Ipulong ka kinidinggas Kas tagayam ti ibagbagam kan kwan na Woohoo! Ipulong mo na nga. Sige. Agipulong ka. Tadwa kayon ton apaltugak timugi nga. Nag-alas nga talaga ti panagsasawda diya nga ang kwan na. Paltugan na kanukit di timuging mekinidinggas. Saan mulatan at utupan no kasjay Dagimay? Tama nga no sika ti pagtupakan ti pungtot na. Padasan na Di nakiramraman ni ang kwan ni ti pungtot na nanagno. Tokolak to pa diya sa kana. Anya, ay unay kakit din aya. Madanaaganag iti kastapan nagsasaom. Ay nanaagno. No ni ang kwan, saan kong atrasan day jay? Dagimay, ang mga numangag na ka. At uray mang magagnak
Ay, unay kan aya. Awan mat kabaala ni ang kuan kaniya. Saloy mata dyan o labuan mano-mano na naagno. Anya? Amok detay di nagsanggol kami na naagno. Napigpig sa akngam iso. No pa'y kasta. Awan kast ay aganad kalata. Iti man gargaraw mo, wano pa nagsasaom. Iti kasta saan ka ama isagmat. Ay, sa bagay matkit diya. Maawatan ka na naagno. Awan kaste aganad dagimay. Saan aga puta makitam akabaulam alabanan ni angkuan. Kat naturod kamatan. Wan na naagno. Maawatak diya ta. Ay, agyamanak. Nasibuga kung dagito'y masitas ni Ligaya. Tainton madamdama, ing kami ijay sintro. Ing kami makimisa. Nana Pipay? Umay ka ikan ikilinuto kasi daan. Dinengdeng, Nana. Naimas, sinagpawak iti tinuno nga ikan. Aya, umay ka agpadigaw. Kadyak manan ikikan ni Ligaya. Kasta kaday Margarita. Nana, saan nyo nga ikan ni Ligaya? Ngamin, para kada kayo lang kan ni Francis daytoy. Oh, adtoy, awatan nyo, Nana. Sige. Magustuhan ni Francis dayta, Nana. Dayta ngamin ti kanayon ko idi abalunan. Kat agsango kami amangan. Kasta kaday. Nana. O sige, inakon, tamapanak pa ijay sentro. Inak makimisa. Ha? Ay, sige, balasan ka. Kat agyamanak itimpadigaw. Awan na nyaman na, Nana. Sige. Ay, anyan ni Margarita. Tunggal agpadigaw. Diyak kano ikikan ni Ligaya. Ay, na yan. Aging gaita, kagura na latta ni Ligaya. Di na maaklon ti kinapudno. Asaan nga iso, ti ay ayatan ni Tiigin. Kaya't ka di asawon dayta. Ngay may damot na kimisa. Kagurak ni Ligaya. Imbes asyak ti sigod akad kadwa ni Francis nga umay makimisa. Ngam simang baypay laday jay aligaya. Isu akagurak. madamdam apay, mangrugin ti misa, tadumutan ti tao. Wan, Nana. Sige, agkararag tayo pa isakbay amang rugi ti misa. Agparintumang tayo. Sige, balasang ka. Uray si ka, Francis. Agparintumang ka matagkararag ka. Wen, Ligaya. Ikararag ko asapay lang ko ma. Tasaan kan tao marigatan ngagpas ngay. Sige, Francis. Pagtitinulungan tayo nga ikararag dayta iti apo. Unakon kahit asikaday tamasabat ka. Kabsat agnaw. Awan, kabsat amansyo. Naggapuam ngay. Ijay balay. Sinarong karak. Tamangan no at baka asimrag iti inaladan. Ay, kasta ka day. Apay nga itakala ang ama kita. Wen, tamakipagnanaudak iti anak kaw. Ijay farm ni Francis. Francis? Wen, ijay ita ti ayan ti anak ko. Ay kasta gayam. Ala, kabsat amansyo Innakaon, tadyak kayat ti maibayag. Mangisagana kami manen kanidagimay iti ilutumay. Nukasta, agpapaay kapaylaang iti amo ni Dagimay? Wen, o sige, innakon kabsat amansyo. Sige, kabsat agnaw. Agsabat tanto manay, no si bibiyag tanto pa'y Anya? Wen, Mike. Ay, sa bagay kas kanyak.
Amangan numapo kawakton iti mabiit. Ha? Dakdakas man meten ta imbagam. Wan mahad. Iso ahos tula ang tiimbagam itay. Agsabat tanto manen, no si bibiyag tanto pa'y. Nadalo sa akong titanem mo, bakay. Pasensyakan, tasaan ang nakaumay ni Ligaya. Ngam umay tumot laeng, apaman na makapagpasngay. Ay, ambom ka day, bakay. Mayat tibiyag na ijay farmhouse ni Frances. Ket apaman kano ang makapagpasngay ni Ligaya, agkalaysadan. Naragsakak para iti anak ta, bakay. Ngam, ay, sayang, gaputa saan ka akadwa makaimatang iti kalaysanan tao. Ngam, amok nga dakalat ta dita. Ket makitkitam ti kinaragsak ti anak ta. Itulod kayo pa'y kaninanapi pa'y di farmhouse. Kalpasan na. Inaksukunan ni Tata Amansya. Anya? Ay, saanan, Francis? Kabaalan ni tatang ti agsubli di farmhouse. Kan mabanog kanton ay iti husto. Awanan yaman na. Ngam, Di na kong lapdan. Kasi matyamang, nadyak sukunan. Namin, nagatayo di balayo. Kaya't nawan ti pagluganan na, kapilitan na magmagna. kabaalan na daytay. Ni tatang pa'y ti kunan. Ligaya, basta itulod kayo kaninanapipay di farmhouse. Kalpasan na, inaksukunan tama. Ala, adakan ka, no saan ka manakdan. Wana mo, nagagat dagitimbuyot tayo nga agtrabaho. Kano lang ngayon rugi tayo dyan may patpatakder a happy house ije purpurikat. Ang amita, madidinganan. Nasayat no kasta ating gas. Nagagat da mo. Ngamin, map nakda iti masosweldo da. Day tati pangayayaw kadakwada. Ngamjak kayat nga dag traitor. Ibagam day ta kadakwada ating gas. Wana mo. Hiti ka nito nga dag traitor. Dakas ti pagpanaganda. Wana mo. Ibagak da ita kadakwada. Bilibak ka ni Dinggas Adamanan ijay ang makipagtrabaho. Sana kas kani ang kuha na masapul nga ibaon sa gunay. Iso asaan ka nagbidot anang pili ka ni Dinggas kas makanawan ko. Gapo ta mapagtalkan. Mabilin na nagitibuyot mi. Iso anapartak ka na sudi ti trabaho da. Iso abilibak at talaga ka ni Dinggas. Nanapipay, imbag ta nakita ka diti paraangan ti farmhouse. Adda ka din ni Francis dita farmhouse? Awan, nasa paarimor itay. Kenapan ijay farm. Kastagayam. Apay ka day. Di naman kulaang, nana. Anya ka di tilinaon taigem mo a basket. Merienda, nana. Ngam, para kada kami ka ni Francis. Kasta ka day. Ay, kunak no umay nakmanen ikan iti makan. Kat saan ko nga ikan niligaya. Saan, nana? Ngam, umayak tumanan mangtad iti sabali nga aldaw. Sige, nana, Inakon, mapanak ijay ka natangan. Bareng adda ijay ni Francis. Sige, balasan ko. Ay, una yan ni Margarita. At dalang arudan ka ayan-ayat ni Francis. Ngam saan latang agsardeng amang surot-surot. Anyan ni Margarita. Nangagkutin baga ni Margarita itay. Tadak iti asidagyo, nana. Saan dakla nakita, gaputa naglingadak itay nakitak ni Margarita. Nangagmaw timbaga ni Margarita. Uwen, nana. Ay, no anyaman tinangagmukan kwa na.
Saan mulatan nga ikan kanaw balasang ko? Da kayo matlaang tinag ko na kanya. Asigod nasingad da ka ni Francis. Saan ka di? Wan, nasingad dala unay ide. Iso ati panagawat ko ide, kat adan nagkinaawatan da. Iso akanayon ko matasugsugan ni Francis ang mga sawan. Ta pamilya laeng ti kurang itibiyag na. Nana, Kanayon da nga agkuy-kuyob. Ngam tunggal ibagakin ni Francis nga ikalaysanan ni Margarita. Katagkatawa laeng mag. Nana, Agayat launay ni Margarita kenkwana. Ngam itala anapanagnagak. At talaga lagayam akabsa ti pangibilbilangan na iti daytoy. Nana, amangan no... Unay kakit din aya. Kaslaawan pa nagtalag mo kin ni Francis. No agatap kakit di mo't iti sa balay. Nana, Angem sa bagay, maawatan ka balasang ko. Ngem di na kanto isukat ni Francis kin ni Margarita. nga masikugak, Nana Pipay. Saan nga tang agbaliw ti kapanunutan ni Francis? Apay, kasta ka iti panunot mo kin ni Francis, balasang ka. Awan ka dit pa nagtalag mo kan kuana. Nana, Imbagak meten, saan kang agpanunot iti negatibo? Tano kasta ti kapanunutam, ang mga nudi kay agkinaawatan ken ni Francis. ha? Agtalag ka ken kuana, ligaya. Ay ayaten na ka, kat ikalaysa na ka, kalpasan ti panagpasngay mo. Manulaengen abulan, dualaengen abulan ti urayen, kat agpasngay kan. Nana, Basta ti makunak, balasang ko, ituloy mo laeng ti agpakumbaba ken ni Margarita. Tapno maliklikan ti apa. wen, Nana, aramidak dayta. Kat agyaman na kadagiti imbagayo kanya. Kunakon kat nga da ka dito'y kanatangan, Francis. Oh, Margarita. Umay ka, agmerienda tapay. Sayang mato'y linutok ang merienda no di mo maramanan. Kasta ka di? O sige, grasya daytan. Jack pagkadkadan. Talaga. Mabit lang ha. Tairwar ko iti basket. Oh, aday ta. Ang meriendatan. Umay ka agtugaw dito'y. O sige. Nagimasanday ta merienda. Pansit. Kan, adapay inuman ta atubog tinyog. Inkabil ko iti pitsel. Alang araw dan. Rogyantan timangan, Margarita. O sige, mabit lang ha. Tayalaan ka iti kanam, Francis. Agyaman na kiti merienda, Margarita. Awan anyaman na. Inton bigat man na. Tasabali mat ang merienda tilutwat. Agyaman na. Margarita. Oh, apay? Kaya't kakasarita. Agsarsarita tamatan. May papankin ni Ligaya. Ha? Kat agyaman at tanay pa ay dayto agundaway. Tapno makasarita ka na imbag. Francis. Pasensyakan kanya. Pakawanan nak. Gaputa amok anasayar ka. Ngam kayat ko malawlawagan ti amin. Kabsat lang ti pangibilbilangak. Apay nga daka man dito'y happy house. Kunak man no agnaid kan ije porpurikat. Sardangan ako ng kwan. Tama nga no masurunak manan kan ka. Apay nga min nagpakita ka pala kanyang, ha? Sana si katigagarak dito eh. Kita ka. Pinagtalikutan! Tama nga no. Sardangan na kunak matangkwan. Tama nga no jak makapagtapalgan ka. Kat betagak day tapagig igop mo iti sabaw. Ha?
Wan na naagno. At dadaan mo kan dinggas. Imay ita ni dinggas kat nagsarita kami. Kasta ka, day. Dandan ka numalpas di happy house ngar aramidan da ijay purpurikat. Kasta ka, day. Wan na naagno. Kat una ni dinggas, kasapulan da ka naman ang tibaba ay ijay. Ay, Kan amoyo ka din, na. Kasla makit, kitak ti mabalin nga mapasamak. dagimay. Ngamin, maawat akong ti amin na naagno. Wan, ngam saan kalatan nga agtagtagari. Tama nga no maisagmak ka. Ay, wan nga rod, nana. Nasingad kayon ka ni Dingkas. Kat mabalin na nga isurukan ka dagiti rumbang nga aramidam. Nana Agno. Agan-anad ka laang, balasang kaw. Wan, Nana Agno. Saya atam timang masahe kanya kalalili. Kaday tati trabaho yun dito yung happy house. Masusweldoan kayo. Isong aramidan nyo ti ipatrabaho kada kayo. Wan amo, Astor. Aramidan mi ti amin nga ipatrabaho yu kada kami ababae dito yung happy house. Nasayat no kasta. Kinapudno na. Kay kayat min dito yung happy house. Amo, ngam ti adda kami i-J Club. Day talaong tamasikuranak dito eh. Kasta ka di. Bueno, aday paramit ko kan ka. Agi-deliver ka iti droga. Ha? Droga? Wen, malakalang dito nga ramidan. Da kayo ka nagiti padam ababay dito yung happy house. Numarami dyan ito, ha? O, di adaman ang kwartayo. O sige, nukas tati ko nam amo. Saan mi apagkadkadan? Sige. Saya atam kit diti mang masaya kanya. Takalpasan na, kasarita kayo amin kadagiti kakaduam dito yung happy house. Sige, amo. Dagimay, umayak mga laiti inuman ni amo. Daytoy medyo napudot ha. Sige, mabit lang ta mga lak iti tirmos. Di atoy. O sige, inakon. Ay, agura ka man, saka, kanya. Mabit man lang. Apay? Nagiskart kamat nga agpay so iti ati dug. Ngam apay nga kasla di mo kaya ti ag kamisita. Ha? Kita man di ta akin nga itong abgadum. Naging pis. Sakat, anya di ta? Ay, kaslawan mat nagbaliwan na. Ano kasta? Amom ka di dagimay? Magustuhan ni Dinggas ti kastoy alangak. Anya? Wan, amom ka di? Nasingad kamin iti tunggal maysa. No may papankin ni Dinggas, dagimay. Awan laban mo kanya. Anya? Anya ti kayat asawan ni Kalalili iti naibagana ken ni Dagimay. Gagayem, di uliwayan adinggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Nobela ken iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika, June Ributazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.